Rake mbukelwe Makhiwa TV njengoba wazi ukuthi la kwingezwe amabhinqa sesile emet khona la eFryhead njengamanje sengiphethe ubaba uSomnandi madoda uSomnandi esabeka noma njani insizwa khona lapha NKU uNkulunkulu uyijaji umsebenzi wakho uSomnandi Thokozani langa ngimbiza ngegama Nkosi yami hey bantu ngizoshawa angibingelele ngiphinde ngikwamukele kwiMakhiwa TV angibingelele kuMakhiwa TV ngibingelele ababukeli ngibingelele omama kusuku olukhulu lapha sithi khona namhlanje Happy Women's Day sigqugquzela ukuthi hayi asibaphatheni kahle bafowethu noma ekhona amaphutha sihlaleni phansi sibonisane singalimazani singalwi ngoba abantwana ngeke babe nesifundo esihle mabebona abazali belwa ngiyacela amaphutha khona ndawo zonke nakuthina amadoda ngelinye ilanga khona nako mama ngelinye ilanga khona kodwa kuyaboniswana kubanjiswane namhlanje ke sijabule kakhulu emcimbini omkhulu obizwa ngengezo yamabhinqa lapho sibona khona omama begqame ngamaphinifa lokugqoka kuhle kwenza ukuthi umuntu wesimama ahlonipheke ngikubona kubuyisa isithunzi somuntu wesimame lesimene ngakhula ngisibona kudala ngoba hleze mhlambe ukubona ezinye indawo kumuntu wesifazane ezibonwa ngezikhathi ezithile lokho akukuhle bengixolele mhlambe abazongizwa kabi kodwa ngibona abantu besimame namhlanje bahloniphekile bagqoke kahle bathi kwehlisa nasemadolweni manje ngoba ezinye izinto zikhozwa ezinye izinto manje ke kufanele sigqugquzele lokho ngoba akusibo omama abadala labo gogo omama nabadala nabancane futhi youth ishaya amaphinifa kuhle nje umuntu uyafaneleka ayikho into emlahlekelayo siyabonga kakhulu sibuye emasisweni nokuhlonipheka nokubuyisa isithunzi somuntu wesifazane ngoba mawusukhuphule kakhulu awuke kulahleka okunye sithi la kaphuma khona batheni babone khamba kahle sithi ke siyabonga kwingezwe yamabhinqa siyacela baqulusini nangonyaka ozayo basibuyisele lo mcimbi kuyabonakala kugcwele ukuthi abantu bayawuthanda bajabule ngosuku olukhulu labantu besifazane uqedile ungethole kuyakushiwo njalo ngolimi lwakithi lwesintu baba uSomnandi wakalanga kodwa ngithi first year thisho omkhulu thisho omkhulu hayi no kuphelile baba uThokozani langa bakuthola kanjani abantu einkundleni zokuxhumana mangabe Somnandi Thokozani Somnandi ku Facebook Thokozani Somnandi cishe kuzo zonke nje indawo kuyafana konke ngiyatholakala kuzo zonke indawo sigqugquzeleke nokuthi abantu bangene ku Spotify bangene ku YouTube bamamela umculo wethu ilapho ke la sithola khona okuthile ila ukhuphuka khona umculo maningi ama-album khona amadala khona amasha onke ayatholakala khona izinto ezizokwakha lapha mawulalela uThokozani khona ingoma ezakhanayo ngoba thina njengoba sibadala sikhuluma okungangathi okwakhayo ngoba kufanele umuntu akhuluma okungangaye kunjalo nje ngoba kufanele sikhande isizwe ngomculo kuthi kujatshula umuntu ebelalela imessage ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni kuhlonishwa kanjani yebo ngishile nje umntana wami unjabule eduze man akulungile mzali sabe mzali kulungile mbukela Makhiwa TV bekuyena ubaba uSomnandi ngwakalanga yebo